Shalom, menjuah-juah manbanta kerina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat setun, ibas makaikan wari-wari sibreken di bata manbanta. Gelah kita kerina setun tetap jadi pasu-pasu manturang ras senata si deban. Kata di bata si jadi persingit manbanta ibas perjumpaan ta wari sendah. Ibuat ibas Filipi 4 ayat 6 sepitu. Kubacakan bagian danina. Ola aru atendo karena kaipe, tapi ibas krina pertotondo pindolah mandi bata kai si perlu kendu. Janah pindolah rusur manbana alu pusu sidem pengatakan bujur. Kemalaman ate sirehna ibas di bata nari. Sila terukuri manusia ngarak-ngarak pusuh ras ukurndo arkiteken persadando ras Kristus Yesus. Sehijenda pengogenta mari ras kitar toto. Bujur o Tuhan di bata, malam dingin meriah kal ukur kami. Rekite-kiteken igejapkan kami kelengatendu. Lapar harleka empak kami. Itu ketegudu perdalanan kegeluhan kami. Ia rarakdu kami sehibas paksa endape. Kami tetap ibas juah-juahan. Kami tetap libas kriahan ukur. Tuhan ibas ndalani wari-wari kegeluhan kami. Igejapkan kami labolik gegeh ras pementih ibas kami. Lalik kengasupun ibas kami guna ngalakan perbeben sireh ngerim-rim kami wari pas wari. Ema kami do kami wapa. Kam dage simbentengi kami, kam singajari kami, kam sinegu-negu kami. Arah katandu si enti si nari i orati kami. Petangkas katandu enda Tuhan, gelah katandu enda banci pakikan kami i tengah-tengah kegulung kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Li skala setun sini laki, ia terdampar ibas sada pulau sikitik. Silali kala sinyanisa arkite-kiteken kapal si tumpangina mengalami kecelakaan. Maka ibas pulau sikiti indai megegeh kal setune dan daerah tauto mindo penampat mandi bata gelah ia iselamatkan li kalak sireh nampati ia. Tapi war lepas wari itatapna kubas langit si meganjang. Tapi lalit reh penampat maka ngosih kakakna latihna. Rikutkan cuaca sidi ibasnya pe laka kondusif sirbanca banci ya sakit. Maka alur pala-pala ibana sada sapo-sapo ibas kayu apung nari guna ia banci ertahan ibas angin simeter
bagai pe bancika ingan barang-barang na silik denga ibasia. Maka ibas waris berikutnya lampas taring kena saponandai kelilingi na pulau sekiti indai darami batang kayu maun silik buahna gelah ipanna bagai surah-surana. Maka ben wari mulih kaya kuingan nandade tapi sengget kalia arkite-kiteken sapo nandai raskrina barang-barang nandai nggo meseng ras gebuk na tape asapna sihkal meganjangna lanai angka setune nandai percibal gluhna. Maka jungut-jungut dia merawai yaman di bata itu na di bata kejam. Bagenda kal artina aku sada di tengah-tengah pulau Siloli kalak Sinyanisa. Labo kuangka uga pergluhku serehna ainda. Tapi bagenda kamu izin kendibata rehman bangku perbebene sapo kundar barang-barang kundai nggo meseng kerinana nina. Tarung narukur-ukur ibas bengindai tertuluh ia ras lampas pagi-pagi mendak ia kite-kiteken ibegina sora kapal reh ndeheri pulau sikiti ndai guna nelamatkan setun endadade. Maka roh na setun dai uga maka tehdu aku terdampar ibas pulau enda. Nina anak buah kapal dai ngaloisa asa entah gebuk si bandu makai teh kami kam ibas ingan enda nina. Sengget setundai sebab ndube yang go jungut man di bata ngoi tembehina di bata go kape iponisna di bate lamediate nandani ia tapi kopeken arah mesengna sapo nandai arah mesengna krina barang-barang nandai li kopeken dalam keluar si breken di bata manbana. Kuakap adi sungkun kita krina nandai bapa turang rasenina. Uga ngekap ndu tanggapan setun sidilake nandai. Rugi dengang yang dia kapna barang-barang nandai rasapo nandai nggo meseng krinana. Tapi kesahna banci selamat. Kuakap jawabna nggo jelas krina man banta setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Pasti kekeleng tenandai lanali akapna artina kai singgoi lako kena amina gerban ia sapo-sapondai aru erpala-palai alu artina gegesidi basia laneli gundari bagai pe barang-barang dai nggo krina meseng tapi dakna lebih asasi kesahna la bene kita pe kuakak sinaras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus megati kalne artina bagi setun dan dai ni nandai arah gen tandai ola aru atendo kena kaipe tapi ibas krina pertotondo pindalah mandibata kai si perlu kendu janah pindalah rusur manbana alu pusuh si dem pengatakan bujur ibas krina perwen kegelunta setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus
ibas kita lah ngasup ngalakan kena perbeben sirah man banta megati kal ngekuakap artina sinile Tuhane bancikang sikatakannya kejam bancikang ia ngor nembah ate man banta arkite izin kena perbeben simbrat man banta. Tapi si jelas jenadai kata kena maka pindahlah alu laar leja-leja rasdem alu pengatakan bujur artina ijenda maka ibas kaipe si sehman banta elik sudah dibata si muhuri ije lit sudah dibata maka rah kejadian si sehman bantai rencana dibata gelah ije banci i nyatakan mankala sideban mungkin ada landai meseng rumah setun sidila kindai la meseng artina barang-barang nandai kuakap kesahna banci ngeterancang lauli kala sinampatisa begem ari labo siang kai karena rencana dibatai karena kaisya te di batas jadi kena di tengah-tengah kegelunta. Ayat sipitu kata kena kemalaman ate sirna ibas di bata nari sila terukuri manusia ngarak-ngarak pusuh ras ukurndu arkiteken persadandu ras Kristus Yesus. Kopeken begini katakan usur maka ngenca turun hujan maka pelangi muncul. Bagai kopeken artina ibas kita menghadapi perbeben geluhai. Ngenca kita mengalami perbeben simbrat tapi kita talu tetap kita pengendes mandi bata. Maka kemalam menaate di bete jadi si kerajaan ta. Sinemani keglunta ras kita banci ngatakan wujud man Tuhan. Jadi ning kami setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ulah kita pedasa guna menilai kasih terjadi tengah-tengah kegelunta sila bagi kurta sila pas yakap sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancanganku bukan rancanganmu di bata. Raskai si isurakan kita ndauh kal asa si pikirkan Tuhan di tengah-tengah kegelunta. Tuhan nggo mikirkan ngerancangkan si terbaik ke tengah-tengah kegelunta. Tapi kita hanya sebatas sinen rasi ukur kita saja. Mari kita tetap pengedes mandi bata. Si pindah gegeman bana gelah ibas peralan kegelunta. KP si terjadi man banta te kita. Maka di bata pasti berikan jalan keluar, serpang keluar. Gelah ngasuk kita dari nisa ras kita pe banci jadi pasu-pasu manturang rasnata sideban. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujuru o Tuhan di bata ibas kesempatan nenda nggo banci kami erlajar arah pengalaman geluh skala setun si dilaki si terdampar ibas sada pulau si kitik si labolit si nianisa ras ije terjadi proses guna rencana Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kegeluhan setun nendai. Kami pe ajari kami ya Tuhan gelah ibas peralaran kegeluhan kami ibas perbeben kegeluhan kami lah kami minta senalahkan Tuhan. Gelah kami bancing midah rencana Tuhan si terbaik. Si jadi di tengah-tengah kegulung kami. Ras arsyepe regegehna kami. Muji ras pebadiakan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Seijenda perjumpaan tah. Jumpakah kita bahas kesempatan sirah.
jaga kesehatan ta, tetap kita pengendas iman di bata. Haleluya. Amin.